nang itumpan dia si Johan po sakicep akorte kithi kiding itumpan nili sakicep lam ben lam kithan bang jai tek tek pot dia Johan lo itu nang itumpan nili ning thelo nang itum kadug weta kar bialam teget gede teget la sini nili ning rong lo Karbiang long munit ang simeti. oh la si nili tame kar bialam si than pon ko nang we ili tum puthot non Assam Assembly election nangkili lo labangso aphan ilitum vote kerek labangso mailong mai kacaripon mai tempo ke hai ilitum Rajason Hanse lapen ilitum Indian National Congress pen Socheng Mondol Committee President Teron Sangho ke hai lapen EPHLC Central Committee pen Kursing Timung ke hai Women Central Committee pen aja tongdun Rose Mina Engling Pek Haipi Lapendak Kongres Long Youth Secretary Hansi Sangoke Hai Lapendak EPHLC Songjapi Lapen Indian National Congress Along Songjapi Lapen Iltum Pen Halloween Pen Itum Senior Citizen Lo Josuel Hansi Ake Hai Lapen Kadugowe Sangkecep akorde injir kaduk we pandamen ilanum pan APSLC kace song kardong pajirek lo kardong ini ningarong pik hangjang lo lan kirca labangsu a polling station lo kedamtang apor hutame ilitum APSLC lo regional political party ong dung vote panel tum chapahai kon halasu kapahai dun potame ase ke thepet kaduk we tame richard adika Pinong wili thon pangke nili tum prek check kan senang tum long wang lo lapen non pinong we bangke APSLC nili tum ke wang kali nong we nili tum wang rapet lake Indian National Congress lapen APSLC lasla hinia party chingrum pensi nili tum ladak 112 Amri Legislative Assembly ang hoi MLA long bangke BJP pan kapar rem je pan sini tum isi gat bang joy ma jokje joy din nasi non ke karbian long chot kalilo Assam angkang pi long si alliance election si non chapati po halada ka chapati bangke Dr. Himanta Biswa Sarma pan Chief Minister ang hoi pen kapasun po Gorop Gogoy pan Chief Minister ang hoi kapang ni pan sinon ditum claim pon bom Joy ma jokje joy di lasi itu sangke cek orang itu open itu senior citizen ke than pon lo reset it attack ke cepaklang ke job lu si cepaklang kalima kalang sita aning arlo reset a job BJP anti tribal anti people anti religion pan ke damtang MP hudlek parliament ni kasih nonta RSS tunda campaign wangi BJP RSS tunda da campaign pan wangi la sohot nang litum pan tangka maha nang lu tangte dengnun danut joibo dengnun danut athema lake itum karbiang long atangkal for the last 15 years itum pan development nang kipipe IYM nang kipipe Jal Jawan ulang nang kipipe Orunodoi nang kapalong le Ration card asang nang tandut Halahai hui apap si tum hanang sepinang Lasi komane BJP RSS itum tangkawan lo bulang rekte endun serang Joy bode endun serang oi Sita mo tarik sirkep 9 April ni vote ke jawagan ni ke kisia long setit tit kuberna joy bo joy ma jokje atima itum karbiang long ke pudung full arong ke thai ave ke di pudung full arong na lotas arong na arong ke bang chini mana itu lotas arong ke am iaroy am long aroy am reng aroy long le ke di long le lotas arong ke wang athai ke lang ake ter nai ka saur nai arong long si ke wangi kalima la sida ke lang ake ter ave amreng lang na jitingo lang pia lang na jitingo amlo lang na jitingo kuplia lang na jitingo kalima
lasin Lotus ke dake arong wang ne Lotus arong ke wang ke lake half plain district di half Brahmaputra lang ke ternai lo di lasi ilitum dake non election bangke ilitum Kongres pen lapen APSLC Cingrum si Ripen Kisi Odra pet po Lotus paning ti pet po ilitum lang lo dun flot Joy Ahok lu. Ini tumyong si Lotus pan lang lo dun plot lo plutang te APSLC Regional Party lapen Alliance Party itu hasted lo government form po Gorov Gogoi Chief Minister ini po Himonto Biswa Sarma ke kaciru lo po ke Joy ma chokche Athema Himonto Biswa Sarma ke laki anti-tribal anti-religion akam selang li klembo non la BJP itu atumi herjong Home Minister Amit Shah, Assam long wanglo, Assam long Amit Shah kaning jete kangke, BJP yang si government form tulo tulo tangte, uniform civil code ke lake implement wekpo papas wekpo kuning jet. Ning jet lo kadi, Ahok lu. tangte la tum hai lo tulo tangte, la so bil papas de lo tulo tangte, idum ka siksa ki ke Kristen tu, Garbi Honghari tu, Sangkecep Honghari tu. Laan ke itum ke Hindu Jeplang tunang lap. Ini tum Hindu kali kadi. Imetang Kristen anim do, Garbi itum da Aron barim do, lapen sangke cep tum da Aron barim do, Kristen itum da do, halake imetang adhormo itum kacapat he bagi klembo. Sita non labangso election penjongsi. BJP itum government form tuluk lotang te, ilitum kaduk kaweta imetang adhormo an imetang Aron, imetang religion abangke cebar nancol. Heremi melo kan dilake. Lasi tribal tum anke, Inglong aso tum anke, Garbi puno Sangece puno, Khasi puno Jentia puno, Kuki Tiwa Rengma Naga, kaduk kawe anta BJP phanke aning dok delo vote people. Kupia porlo ma itu phan religious phan attack lo, itu ma language phan attack lo, itu ma culture phan attack lo. Lasi ilitum ke kroidun thek the. Lasi non ilitum dak Assam long kami Himonto Biswa Sarma kabinet lo Aron papas lo 2021 aninkan Aron ko papas ke lain lo the Assam Healing and Evil Practices Act, the Assam Healing Prevention of Evil Practices Act 2021 Aron semaren lo hak Guwahati Assembly long papas lo haladak kupilo ke toke Kristen tum doan ke healing claim long le Kristen atum kumane so that ogreno that lote prayer center dampo kalite pastor dikon atum service padopo arna madompo isu pame diti hala atum healing claim diti lason rakaksi Garbi Honghari atum da Aron barim tum da Sangkecep Aron barim tum da kumane usumar ogreno that apuso that lotante wo sangtar ke lang claim diti Sangkecep tum da claim ni claim diti vote hat po yat po aok pangtang diti non ke di Assam Healing Prevention of Evil Practices Eklong ala suwa Eklong ke top number 1 ke kumane jong si Kristen atum healing claim lo pastor dikon atum healing claim lo plotante hala healing ki Japon kardom kar dia pan police nepsi 50,000 suri pokep adai tuni government pan adai tuder bhi hala pastor noi dikon noi halangke jail ningkan ke thom dam nangi jomsi ako second time kardom kar di hun nep dunlo plotangte hala pan 1 lakh adai chinangi 1 lakh adai to therapy 5 years imprisonment jail dunangi lapen jail bail en longle non bailable plotangte itum honghari itum da kumane so that lote ogreno that sinjam longlok plotangte wo santar langpo hala kurusar kiduk hektik itin itu honghari itu kurusar halapan ulis nepo halapan suri pokep adai patupo adai patu der piningkan ke thom jail biala ako second time nep tuluk lotak de honghari kurusar apanda 1 lakh adai tuni government fund ladet ningkan ho jail biji ulotak de itu ma dharmo ke claimia bang dolang ma Kristen tum kardom hai bang dolang ma dikon pastor tum han jail beng mate claim hai lang man healing claim hai heal okay
Hong Hari Karbi Tumpan, Sangkicep Karbi Tumpan, Jongsi, JLK Ben, Gurusar Tumpan, Adai Kapatu Legacy, Suri Pokep, Pulotante, Sear di Hai Lama, Hai Helo Kedi, Pulotante itu Madhormo Vir Chok Pokedi, itu Madhormo Vir Ted, Pulotante, itu Nacheplang ke itu Hindu si Jeplang Dunet, Brahmun Jeplang Epo itu ke, Lasi, Lahai Hui Aron. Lahai hui aron itum sangkece batum karbi atum tiwa atum kuki atum demasa atum cedon de kroi kre pula so aron kang sek donji pelotang de itum dak langkir carong sor hangjo jot ke insek on elum itum insek donji pelotang de itum dak langkir carong rat kisiar jan pan vote pipen amri pen itum MLA pa idum pen hat dis purolong itum MLA si insek don unpo insek doni ba insek don ne Insek nang po kadi lasi ilitum non MLA highway nahi ilitum non si highway pati insek dun bang abilu labang so aron ke wan ke 2021 ke Rup Singh Teron bansi MLA ka pahay dun ningkan hoang bong Rup Singh Teron iti dalam ningje dun di sekar kilong le poron itum kroi krepu ningje dun di healing eklem long le poron Rup Singh Teron hadak assembly long jai dun di Bipor lo ningje dun deda, kan ningje dun deda bangke, hala healing ek aron ke wan ke BJP dum se aron ke wan, Rup Singh Teron ke BJP MLA las ningje dun ai deda. Sita 2021 aho niliyong se MLA hai deda puson de, nili hala so ning kan versi la soron ke chok cek pusi nili hada kangsar lang dun po, la ke ingkir dun cek ye polo. Sita le dum rem dun der jok un eder. Kasi non na der delang. Non dahil itong tarik sirkeban yung si kisiapan ong dungawot amri LAC pel itong palong lo blutang te diasam healing and evil practices act aron ke laki itong insect dun dak si pajuk kok jogi bodi lalu lape na dun tu non itu mo pan nga pa chori ke adon tin asang ke chep akar bi atung pandamen nga pa chori ke orono doi ben sinang pa chori kali magalan Orunroi ban sinaba chori sita itum Karbi Anglong Autonomous Council under the 6th schedule a power penke itum adon tin woreng our side 3rd grade 4th grade kachipi aja kong do 6th schedule ateng pen itum sakuri kachipi da igune sita itum da Karbi Anglong Autonomous Council la sakuri sangkeche batum han pipe Karbi atum han pipe khasi jentiak tiwa rengma naga atum han pipe kipi ke ha PGR long ke do akeche ke biya tumpan ha utor borbi long ke do Bangladeshi tumpan ha tumpan si itu mo goreng war sai pia lapen atum goreng war sai ki pia ronda me semarde di Assam Direct Recruitment Act product semarde hala dispur long semarde dilo di Assam Direct Recruitment Act ke 6 schedule arlo kenang chi jogone 6 schedule ke autonomous body 4th grade, 3rd grade ke council bansi sakuri ki pinang itu. Sita di Assam Direct Recruitment Act ta whole Karbi Anglong lo nang baca yok chok. Whole Karbi Anglong lo Direct Recruitment nang baca yok chok ajo non kaci plan tu bangke last cikloyon trauma prang 215 teacher appointment pilo LP teacher appointment pilo ha Guwahati pen bang nangkang wai ke bang tharo ini rakrepli 214 ke bang kiche ke betuan pidar lang only one Karbi ke long dun ingtie sango inuwat pulo tang de nang mata tha inu 3rd grade 4th grade asakuri long dun lo pulo tang de halo bang so ala sakuri ke long bang thu 40,000 minimum money longi 40,000 ili tumpan 40,000 awureng awar sai ke nang pipe ili tumpan 1250 bangke tumhan nang offer ili tum 40,000 kilong dong kacing thur dap jima ili tum 1250 kilong kacing thur dap ili tum mat APSLC on the regional party mate alliance party jomsi power wanglo blutang de adon tin asangke ma khelmarong sake chebarong ka duk kowe 4th grade 3rd grade ke tum cheron unpu Sita non BJP tum power wanglo blutang de ili tum hanke 100 years kita me la 1250 si tum hanang pichot itum jing turune lo kedi
Jing turun elu. Ini tuh 40,000 monthly loan lo pelotang deh. Ini tuh kapan jing tur hem usumar pan kecilang aja kong dui. Hem keciki mayo kong dui. Elto gari kecina maya kong dui. Scooty kecina maya kong dui. Sita ini tuh Oronodoi pen. BJP itu ma polisi Oronodoi pen. 1250 ke ini tuh thang dah matau ni. Ini tuh gari kecina mita matau ni. Usumar lo pore yang nama tahu ne, lapen ini tuh metang pendeng sembuat kacina mi panda matau ne. Orang doi 1250 pen ke ini tuh mata unu kita, inti bor ni sina muncaji. Mentu boy si ini sina muncaji. Lapen nang itu metang pina kacina panan sina muncaji. Lasi orang doi pen jot ke itu merengu ne. Kalimagalan. Itum kenangi ke 3rd grade 4th grade asakuri adon tin asake chewa hem adon tin atiwa hem adon tin karbi hem itum palong unai laso ka palong ye phan pelotang te BJP mate udum phul phan ke da karbian long pen itum plung un vek nang pu plung ni ma ne sangke che phere ubo nang tu plung ni ma ne ahong lo ma phere re lo kisi phan berwek ko ma Asebi hoila berwek buma kisian berwek buma BJP an vote pinang nema BJP an vote pinang nema kisi pan vote piwek buma piwek lasi ini tuh jongsi lai hu cehar jakje pelodang te ini tuh kaphere me mesai delu non Assam Healing Act one law, Uniform Civil Code one law, 3rd grade 4th grade asakuri tumhan avelo, ponelo. Ili tum contract non sagache tum contract ke claim duma. Mane nubak duma. Awe. Itum phan ai sida nang pipe. Ili tum phan non long le nalu. Non itum dak tot prong along le choran nalu. Lapen ili tum la bangso tot prong along le long si. Peng te punoi sok punoi permit punoi hanso punoi cek ingin punoi kaduk kau kita dak pensi tum cui bom sida non labangso BJP RSS itu council kacari under the leadership of Tuliram Ronghang ke long leki jor pai ke pangceng ini tum long ison vet lo ke gedodi sakuri awe contract awe lapian kaprek facilities itu long dunde melang itu long dunde karen long dunde jal jawan mission alang long le pilo itu me long lang ini tum thang ta long dunde non tot prong long le na labang so long le ta non Tuliram Ronghang 13 years ang pom siam kang lipet 1,50,000 biga lek isira suri phokep achiri ke non Tuliram Ronghang chojor en Ulotang de non alang litumhan pahai cipen non itum kangi from along litai tum pajor langma pajor langma pajor lo pajor long lelo ulotang de BJP phandak ben bye bye tum pitek nangku jogi gadi lasi company apha komantu dong company dak ke wangine tum phan putek thi lapen ini tum phan ke non long le pata nang pipe dak langkir calo sangke cep tum bangkuan long le pata dona tum cini mah doma long le pata ke long tum doma inut bak doma Tuliram Ronghang pithai lo puma dende ha Tuliram Ronghang long le pata nang pithai lo punang pipelang pipelang pipe isi pipe Karbia tu mana pipe sangke cep tu mana pipe lapen tiwa rengma naga tum phan anta pata pipe Lasi APSLC lo itu Alliance Party itu yang si council long cari lo pelotang tre paragraph 316 schedule lo ngateng pen long le pata kacipining aron semarbo adon tina sakit cep adon tina tiwa adon tina kasia tu matame long le pata kipi panel tum klempon vek to lagi coy macam ce coy mo lalu lapen menangan ki claim ni ngasondolang Lason dak tak sini itum isi pen kapacuni pan boripo lapen non itum te bokhet state Meghalaya ta APSLC pen si Congress itum central government do bom hot si Meghalaya pan ta state pilo non ta itum
Kongres pan tame central government perform si ile tum APSLC dak pen autonomous state tame palong vek ye pan ile tum dak claim pon vek ko la pen sangke che patum karbiatum tiwatum andame isi wet arjap pen si la autonomous state tum wan ko meghalaya tum state ke wan ason joy ma chok che la la tangte nili lam ke than bang ke pading ponoelo nili thegi pom tum bang la hello non tarik sirke hello ilitum ningkan krep ho la BJP RSS sangke chep tumhan ka chenek karbi tumhan ka chenek khasi jentia tumhan ka chenek de masa kuki rengmadan ka chenek halabang so ka chenek halaso kang toning ar di non tarik sirke parnilo la silabang so ni itumhan ka pachenek long le der je phan ko tangre itum ke ber nei kisia phan si ber nang ko joy gadi kisia phan berwek kuma langkir carat kisia phan berwek kuma asibiong nang langkir carat kisian berwek kuma langkir carat kisia phan berwek kuma langkir carat kisia phan berwek kuma pudung phul itum nang nelo ma pudung phul itum nang nelo ma chok pupon di thank you so much Suruh ini cuma ke lidah depan